بسم الله الرحمن الرحيم. I došlo je u sunenu imama Tirmizije. I kod Ebu Davuda s vjerodostojnim lancem od Eusa ibn Eusa radijallahu anhu da je rekao, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ko se petkom okupa i opere svoju glavu. Znači potvrda da bude kupanje kompletno. Potom ide pješce, a ne jaše. I dođe u džamiju i približi se blizu imama i sluša. Imaće za svaki korak koji učini godinu dana posta i godinu dana noćnog namaza. Ne znam da postoji u šerijatu hadis koji obuhvata ovolike nagrade, a da je vjerodostojan. Znači, ti za sahat i po, za 2 sahata, nek traje džuma, možeš uzeti nagradu veću po pitanju dobrovoljnog posta i dobrovoljnog namaza više nego neko ko je živio životom Nuha a.s. Nek si kilometar daleko, nek imaš 1000 metara, 1000 koraka, ti je malo duži korak, imaš 1000 godina noćnog namaza i 1000 godina čega? Znači ovaj što je živio prije 1000 godina, ako imao, morao cijeli život postiti, cijeli život klanjati. A ne može to. Ne može to. I ti ga za 2 sahata prestigneš. Bez ikakvog napora.